ukhuzana wangigqugquzela kakhulu lapho ngiyibonga eshaya ingoma lapha nogcwenze ethi ngiyayiphosa intamba ethi yakhonya inkuze nyangombile ezinye zimane 2 months by 2 kwenza 4 minutes ezothi umgalamba lo manqeba uthupha ngathengithengisheleni inyama nakathi uyaduba ubele phadla khali ingane sembelekweni athi xovizwe lokudla inxuluma ngesikhathi amakete kwakhe indaba ukuthathela khona abafethu umkhombo sikisindile sendoda siye senhloko sakhanda sangithi silane dile labhidli uyabona uma ifika lapho ayase ngithi ayake ngeke ukwazi ibongo zale ngabule ake ngizakhele zami manje ayingase ngizakha uyabona nje ngisebenze nomzukulu ngisebenze noGatshini ngisebenze noThandazane ngisebenze noMroza ngisebenze baningi kakhulu yabona ibongo zalapho zingafani umhlonipha umuntu oshi mhlambe sikufikela maku kanjani khona la uhlala khona endlini uthi cha ke uyabhala nje iyazizakalela lento iyazizakalela usho ukuthi ungazakha nje